Yes, inshuti bakunzi b'Amavubi News nkomeje kuragenda mbifuriza bwa neza, nkomeje kuragenda mbifuriza muri Imana ndetse n'ugisha byayo kabisa. Nkomeje kuragenda mbifuriza weekend nziza, ikomeze babere nziza kabisa, mukomeze muryoherwe kabisa, ibintu bikomeze bigende neza cyane. Benshi kabisa mukomeje kuryoherwa na weekend. BAL iri mugera kabisa mu musozo wayo. Amakipe yanyu mufana arimo agenda yitwara neza. Ikipe Al Ahly kubareyo ejo yarabaryoheye cyane kuko yatsinze mu keba wanyu APR kabisa, ejo yabakoreye akazi kabisa gakomeye cyane. Kandi ni nako ikipe ya Nairobi City Thunder yaje kubagenda ikubita ikipe yitwa MBB kabisa. Ikipe ya MBB yari mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri basketball. Ubwo ngubwo niho ndimo ngenda mbaganirira, kandi no muri shampiyona zikomeye cyane kuri uyu munsi muri football ibintu biri buze kuba bikomeje bimeze neza cyane i Burayi. Amakipe ari buze kubagenda amanuka mu kibuga cyane nka Leicester City iri buze kumanuka mu kibuga na Bournemouth. Haramubwo ndavuga mu Bwongereza, ikipe ya Fulham iri buze kwakira Manchester City, ikipe ya Ipswich Town iri buze kwakira West Ham United, ikipe ya Liverpool ibuze kwakira ikipe ya Crystal Palace, ikipe ya Manchester United ibuze kwakira ikipe ya Aston Villa, ikipe ya Newcastle ibuze kwakira ikipe yitwa Everton, ikipe ya Nottingham Forest ibuze kwakira ikipe ya Chelsea, ikipe ya Southampton ibuze kwakira ikipe ya Arsenal, ikipe ya Tottenham ibuze kwakira ikipe ya Southampton ibuze kwakira Arsenal, ikipe ya Tottenham ibuze kwakira ikipe yitwa Brighton and Hove Albion, ikipe ya Wolves ibuze kwakira ikipe ya Brighton. Izo match zose ziribuze kuba ku saha y'isa 11 birumvikana z'umugoroba cyane ko n'ubundi muri shampiyona nyine muri shampiyona habarimo barwana ikintu bita Big Four, kuko urebye nko guhera ku ikipe ya gatatu Manchester City ifite amanota 68, ikipe iyikurikiye kane ni ikipe yitwa Newcastle United n'amanota 36, ikipe ya Chelsea ku mwanya wa gatanu n'amanota 36, n'ubundi ikipe ya Aston Villa ku mwanya wa gatandatu n'amanota 36, ikipe ya karindwi ni Nottingham Forest n'amanota 65. Urumva ko aya makipe yose afite ubushobozi bwo kuza gusoreza muri Big Four. Niyo mpamvu match zose bazishyize ku isaha imwe, cyane ko igikombe cyo cyamaze gutangwa kuko ikipe ya Liverpool yamaze kubagenda ikibona, yamaze kugitwara. Ikipe kandi ya Arsenal nayo yamaze kwizera umwanya wa kabiri, nta gendetse kabisa, nta n'igikuraho rwose. Ubwo rero ayo makipe yandi yose agomba kwagenda ahatana kugira ngo arebe ko yaza muri Big Four akazakina UEFA Champions League, ndetse we ari nako agomba no guhatana nyine kugira ngo adasohoka ikipe nka Brighton igahita yafata, ubundi akazabura mu gusohokera igihugu cy'Ubwongereza mu marushanwa y'i Burayi kabisa. Urumva ko ni ibintu bitoroshye. Amakipe yanyu kandi mukunda cyane nka Real Madrid umugoroba yarayitsinze ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya FC Barcelona ibuze kuba yamanuka mu kibuga uyu munsi irasura ikipe yitwa Athletic Club de Bilbao. Ikipe ya Atletico Madrid iribuze gusura ikipe ya Girona ku isaha y'isa 8 mu kanya gato kabisa, mu gihe Barcelona yo iribuze gukina ku isaha y'isa 3, kandi ku isaha y'isa 12:15 ikipe yitwa Villarreal iribuze kumanuka mu kibuga n'ikipe ya Sevilla kabisa. Ibintu biribuze kuba bimeze neza cyane, kandi muri Serie A hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani ni nako amakipe yayo yose aribuze gukina ku isaha y'isa 2:45 kuko igikombe ntabwo kirabona nyiracyo, harimo ikinyuranyo kinota rimwe gusa. Ubundi niyo mpamvu match zose ziribuze kuba ku isaha y'isa 2:45. Atalanta iribuze kwakira ikipe yitwa Parma, ikipe ya Empoli iribuze kwakira Hellas Verona, ikipe ya Lazio iribuze kwakira ikipe yitwa Lecce, ikipe yitwa Torino iribuze kwakira AS Roma, ikipe ya Udinese iribuze kwakira iyo bita Fiorentina, ikipe yitwa Venezia iribuze kwakira ikipe ya Juventus. Mbibutse ko ikipe ya Juventus inakemeramo umusore w'umunyarwanda kabisa, umusore w'umunyarwanda uheruka kwisinyamo, umusore ukomoka ari i Rubavu kabisa. Birumvikana urutonde rwabo ukuntu ruhagaze: Napoli niyo ya mbere kabisa n'amanota 82, Inter ni ya kabiri n'amanota 81, ikipe ya Atalanta ni ya gatatu n'amanota 78, ikipe ya Juventus ni ya gatanu n'amanota 61. Nuko bimeze. Ikipe ya gatanu AS Roma n'amanota 66, ikipe yitwa Lazio de Roma n'amanota 35 ni ya gatanu kabisa. Ubwo rero banyarwandakazi nuko nguko ibintu bimeze kabisa. Lazio Roma niyo ya gatandatu, nuko nguko ibintu bimeze kabisa.
ubwo rero banyarwandakazi, reka twigarukire iwacu, reka twigarukire i Nyarugenge, tumanze turebe mu Mavubi kabisa. Amavubi yanyu ibintu bimeze neza cyane. Mu kanya gatoya, mu masaha ari imbere, Amavubi agiye guhamagara. Niyo mpamvu niba utarakora subscribe, koraho kabisa kugira ngo uze kubona urutonde uwa mbere. Ariko nyine muranzi kandi muransobanukiwe mwese kabisa, muranzi. Niyo mpamvu mwanakoze subscribe, niyo mpamvu munankurikirana kabisa, muransobanukiwe. Ku Mavubi mbanyafite kabisa, mbafite amakuru yanyu yose kabisa. Ubwo rero ku bakinyi bashobora kuza kuba bakwisanga kuri rutonde uyu munsi, muri buze gutungurwa kuko Amavubi nibwo bwa mbere agiye guhamagara abakinyi benshi bavuye hanze. Ari buze kuhamagara abakinyi benshi bari buze kuza bavuye hanze kabisa, bari buze kuza baturutse hanze ku mugane w'Iburayi. Ubwo rero mu bakinyi bishoboka ko baza mu Mavubi, ntago mbabwiye ko byarangiye kuko urutonde ntirurasohoka, ibintu bihora bihindagurika. Ku bashyashya mushobora kuza kubonamo, umusore bita Dali Nkurikiyimana ukina ikipe yitwa Dendel yari mu gihugu cy'Ububiligi. Mushobora kuza kubonamo umusore bita Claude Kayibanda ukina ikipe ya Luton Town yari mu gihugu cy'Ubwongereza. Mushobora kuza kubonamo umusore bita Noe Uwimana. Uyu musore akinira ikipe yitwa Virginia Tech yari mu gihugu cya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mushobora kubonamo bita Alienzo Hamon, uyu musore ukinara mu gihugu cya Espagne. Mushobora kuza kubona umusore bita Noam Emelan wamenyekanye akina mu kipe ya Manchester United yari mu Bwongereza, ariko ubu ngubu ukinira ikipe yitwa Groningen yari mu gihugu cyo Buholandi. Mushobora kuza kubonamo umusore bita uyu nguyu we naringiye kubivanga. Hari abasore benshi mushobora kuza kubonamo kabisa, mushobora kuza kubonamo benshi bakomeye cyane, ariko nka Noam Emelani we amahirwe menshi kabisa biri hejuru ko uyu musore ashobora kuba yaza kuba yagenda hamagarwa. Mushobora kuza kubonamo umusore bita Loic Williams Kayumba, umusore ukina ikipe ya Granada ari muri Espagne. Muramuzi cyane rwose. Mushobora kuza kubona umusore bita Anthony Tite Musaba akina ikipe ya Sheffield Wednesday yari mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa. Abo ngabo ni bamwe mu bakinyi mushobora kuza kubonamo, ariko nanone reka mbabwire abandi bakinyi mushobora nanone kuza kubonamo bakina muri shampiyona y'u Rwanda bashyashya mushobora kuza kubona kabisa muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Mushobora kuza kubonamo umusore bita Darcy Mutunzi akina ikipe ya Kiyovu. Uyu musore mushobora kuza kumubona, umusore bita Darcy Mutunzi akina ikipe ya Kiyovu Sport hano mu Rwanda. Mushobora kubona umusore bita Didier Ndayishimiye wa AS Kigali. Mushobora kuza kubonamo umusore bita François Habimana wa Bugesera. Abasore mushobora kuza kubona ari inyongera mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abo ni bamwe mu basore kabisa mushobora kuza kubona mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni bamwe mu basore kabisa mushobora kuza kubona biyongera kabisa mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo rero abandi basore bikekwa, ntago bikekwa, basanzwe mu Mavubi ariko bari bamaze iminsi ubona nyine batitabira. Mushobora kuza kubona kabisa abandi basore mushobora kuza kubonamo abasore ku rutonde. Mushobora kuza kubonaho abasore bakomeye cyane. Mushobora kuza kubona umusore bita Georgia Kwizera mu minsi yashize ku mukino uheruka mu cyumweru gishize ikipe ya Rhode Island ubwo yakinaga hariya ikina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa. Rhode Island ubwo yakinaga, uyu musore yasimbujwe mu cyumweru gishize, yasimbujwe ku munota wa 5 gusa kabisa. Ku munota 35 gusa yari amaze kubagenda asimbuzwa uyu musore kubera imvune, ariko ubu ngubu yamaze kubagenda agaruka, ibintu bimeze neza cyane. Mushobora kuza kumubona rero mu Mavubi yongeye kubagenda agaruka. Ni nako kandi n'undi mushobora kuza kubona umusore ukina ikipe ya AR Masoro yari mu gihugu cya Chypre, bamwita Manishimwe Emmanuel Mangwende. Ashobora kugaruka mu Mavubi inyuma yuko yari amaze igihe mu mvune yo maze umwaka wose kabisa. Uyu musore rero akaba mushobora kuza kumubona yongeye kuba yagenda agaruka mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi.
muzamu Maxime Wensenzi Nathan Kali mushobora kuza kumubona nyine nyuma yuko anaheruka gusinyira ikipe yari mu gihugu cy'Ububiligi, mushobora kuza kumubona kabisa yongeye kugaruka mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Mushobora kuza kubona umusore bita Nshuti Innocent agaruka mu Mavubi. Biramahire Abedi nyuma y'imyaka 3 adaheruka mu Mavubi ari buze kugaruka mu Mavubi bidasubirwaho. Biramahire Abedi Christophe umusore w'ikipe ya Rayon Sport ari buze kuba yagenda agaruka mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. kandi n'ubundi muri buze kujya bamwagenda mubona abandi bakinyi musanzwe mumenyereye kabisa, muri buze kuba mwagenda mubona abandi bakinyi benshi, abasore nk'aba Mugisha Gilbert, abasore nk'aba Yunusu, muri buze kuba mwagenda mubona abasore benshi musanzwe mumenyereye kabisa. Ariko nanone hakaza kugaruka umuntu bita Serumogo Ali Omar nyuma y'imyaka 2 ni 3 imyaka 3. Serumogo Ali Omar adaheruka mu Mavubi nawe muri buze kwa mwagenda mubona agaruka mu Mavubi kabisa. Serumogo Ali Omar ari buze kugaruka mu Mavubi, ndetse n'abandi bakinyi benshi nyine mutari mweruka mu Mavubi bari buze kuba bagenda bagaruka. Ese wowe waka kanya ahuri kabisa muri comment tubwire kabisa, muze tuganire. Ese wowe aka kanya aho uherereye ntazi, sinza aho uherereye aka kanya, ariko se urabona ari nde ukwiye kuba yagenda agaruka mu Mavubi? Mbibutsa yuko umusore bita Mugisha Bonheur Casemiro ameze neza cyane, n'ikipe ye kabisa irimo igenda ikubita. Mu mugoroba yarayikubise ikipe yitwa US Monastir ibitego 4 ku bitego 2, banganyije bajya muri penalty, batsinda penalty 4-2. Ikipe yitwa US Monastir hari mu gihugu cya Tunisia kabisa, bari gukina icyo bita Tunisia Cup. Ubwo rero bakaba bagiye kuri finali kabisa, bakaba bagiye kuri finali. Ubwo rero iyi finali nibayitsinda kabisa, iyi kipe ye izahita ibona tike kabisa gukina CAF Confederation Cup mu mwaka utaha. Ubwo rero ishobora kuzaca cyane n'ikipe ya Rayon Sport, cyane ko Rayon Sport nyine igiye kuhagenda isokera u Rwanda inahetswe mapyisi nk'uko abakinyi abafana ba APR barimo bagenda babivuga nyine, kuko ntabwo yiboneye qualification kabisa, ntabwo yiboneye qualification kabisa. Nakanga ko ibintu bimeze abanyarwandakazi. Mbibutse yuko mu gutungurwa n'ubundi muri kwa gutungurwa ndi mu bagenda babwira mu kipe y'Igihugu Rwanda Amavubi, umusore bita Fanuel Kavita ukinira ikipe yitwa Birmingham Legion, unaheruka no gutsinda igitego kabisa mu cyumweru gishize. Uyu musore w'ikipe ya Birmingham Legion yanganyaga n'ikipe yitwa Detroit City ara mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musore rero nawe ari buze kubagendaga aza mu Mavubi kabisa, ari buze kubagenda aza mu Mavubi agaruka kabisa. Nuko ngoko ibintu bimeze kabisa. Nuko ngoko ibintu bimeze banyarwandakazi rero, banyarwandakazi, nuko ngoko ibintu bimeze. Amavubi yanyu Muhire Keve ari buze kugaruka mu Mavubi, umusore Taki Musabo ari buze kuba hari kabisa, ibintu biruze kuba bimeze neza cyane. Abo ni bamwe mu bakinyi nyine bagomba kuba bahari, namwe kabisa. Ariko ntago mbabwiye ko abangaba biri confirmed 100%, oya, n'urutonde rwanjye nuko nge mbibona kabisa. Ahubwo namwe mufite ukundi kuntu mubibona, ubwo rero gusa abangaba nkurikije nyine performance bafite, kandi nkakurikiza uko umutoza birumvikana arimo muri no minsi afata ikipe ye. Abasore nibo bashobora kuzamanukana mu kibuga n'ikipe ya Algeria, y'igihugu ya Algeria. Ubwo rero umuzamu we ni birumvikana bidasubirwaho, Maxime Wensenzi agomba kugaruka, Shimwe Pierre agomba kuba hari. Undi musore nawe ushobora kugaruka bamwita Hendrik Yves, mutamiriza kabisa. Umusore bita Hendrik Yves muramuzi cyane, umusore umeze nk'umuzungu byatari, umusore ukina ikipe yitwa umusore usanzwe ukina ikipe yitwa Nationale ASCFF Club
yara kabisa yara mu gihugu cy'Ububiligi kabisa mu cyiciro cya kabiri. Uyu musore ari buze kuba ajyagenda agaruka mu kipe y'igihugu Rwanda Amavubi ntagendutse kabisa, ntagendutse umusore nyuma y'uko yigeze guhamagarwa Amavubi ariko ibyangombwa bikabura. Uyu musore ntagendutse ari buze kuza, maze Maestro Noam Emelane kabisa umusore wa Fritz Nkusi Emelane ari buze kuba yagenda amanuka mu kibuga guturuka mu kipe yitwa Groningen yari mu gihugu cy'Ububiligi kabisa, mu gihugu cy'Ububiligi. Ubwo rero banyarwandakazi reka dutegereze urutonde, nkwibutsa ko ugomba guhita ukora kuri subscribe, like, comment ndetse n'ibindi byose kabisa, n'ibindi byose ubundi tukaza gukomeza kugenda tubana mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, ibyo ngibyo mwarabimenyeye kandi mwarabimenye namwe murankunda ndabizi. Ubwo rero tuze kuba twagenda tubana mu biganiro biri imbere. Kora subscribe n'utarayikora, shimiye wamaze gukora subscribe kandi nawe uyikoza akanya ndabigushimiye, nawe ugiye kuyikora mu kanya ndabigushimiye, kandi shimiye mwe mwese mukomeje kugenda mubinyereka muri comment zanyu ni nyinshi cyane, ndazisubiza kandi ndazisoma. Ubwo rero andika comment yawe mu kiganiro kibuze gukurikira, ndibuze gusoma comment zanyu zose mwanditse muri iki kiganiro. Murabizi ko ndabakunda cyane kandi ndabubaha. Imana ikomeze barinde kandi ibagende imbere. Ciao tuze kubona mu biganiro biri imbere, tuze gusubira. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibagirire neza kandi ibiteho. Ciao.